Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kisamla pule ki bahapo kalama jong kakyang nang ba Government College Students Union kabaran hajuai kilapan pau ya kejing jong kisamla ki bapule hakani ka college hadin kejing penklat no ya kerdan college Shaka High Secondary section. Usamla penyar dhar ulapan pau ba kejing bampentikina ka sarkar ya katulap jong kinahikai ki berasut hong sipor kelawan ra ya kejing no kam jong kinahikai tang steng por bat kani hi kelawan ra ya kejing ka bakrau hakabedai bat kani kejika pule. Kakyang nang ba Government College Student Union kalaya toro bakaladap ya kenduk tang ya ke menteri badai pet ya ketenat pule jong sarkar jela ke Deborah C. Marang ke balakular bansim kia hakabedai bat kejing thong ya kinahikai ki babiang hak science stream arts bat commerce. Nalor kani ke kenhon jong ni kisamla kelapun paru baya kejing thungkam dai ban pelong lengba ke Meghalaya Public Service Commission. Di negeri yang jong ni keting ba Government College Students Union ni ong ba dadak sarkar kamla ban pendiang ya kinong hikai. Kemudian ba dadak kimla ban thong ya ki parliament posting ya kinong hikai ba ke MPSC apo ko signai ni banse ya kejing bahaju di kena ya kalwe jong di kena ngin hab bu do no kejing ki kenang ba sarkar kan sengap ya kejing dawa joni haba sarkar kala diping ka higher secondary ka college ka bu ban thong ya principal vice principal empat iki staff ki bakar aga memorandum number azakat memorandum number ke azakat cispa lek wi kita sarkar labu akan ni memorandum bantung yo principal vice principal bagi staff bakar kedai kejong bi higher secondary tambah hatu mentari tambah de te nakataru ngadawa akan ni memorandum bagi tung yo ini